Mangkan jai pon manusia ni kabar Arabu ibri kering. Sekali lagi ibri kering. Ibri tak pati lancar rezeki. Mak lenon du. Tetimbian mon tak toman kering. Jakman menyaman. Kini ka tak lebur. Tetip pacet ko tu berde kering. Makai kun pilak. Makai kun pelengen. Ko tu kering. Apa? Mak le tak sombong. Mula tak kering sakale pada Arabu pasti je menoloh, pasti penguasa menoloh di budina teti Fir'aun. Fir'aun guru lambat tak toman kering, je menoloh di budin terlampas pah ngako teti pangeran. Ujaring Nabi wahi para takalek maaf para takalek apa serah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni kesokina orang. Jajana orang kapi kuasai pas ausul ke Allah ni gak usul dah tak langkong ya Allah sehari semangken ajunan istirahat keluh abdi nasi makan nasi lain istirahat keluh oh iya debun Allah iyalah iya kapi aki di andin banjir ya eki kan kumpul aki kapi ajin ifrit reng soleh popolong kapi pekumpul persediaan makanan engkau pola nangku ke sehari bayi Allah mulai istirahat lo itu ngaki ada lebur jarak dari haram lebur jarak pekumpul periksaan iwan Allah dari rumah siap lah Sulaiman siap ampun baik tiga ni iwan Allah saya rasa tiga ni cukup sepaling raja ni kita saya tiga ni keluar jom keluar pakainya jadi mana persediaan kopi ni guru ipatotok cukup ke seorang kuluban sambian ni kun tak di kekuasaan lah mau sombong dah mak teh kunan di mobil Pajero je Pajero ning setong Nabi Sulaiman ka seduan Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sabora aki abdina paring abdina kekuasaan kak ni kekuasaan ka ento seta pantas ka andi selain abdina sabarin abdina Allahumma shalli ala Muhammad ini babadah beda kekuasaan saya tak pantas ke andi selain abdina marin abdina berarti tolong abdina beri kesokian saya ampos sampai orang semarin abdina tak sokian ben abdina berarti kita ada sesokian ben Nabi Sulaiman kita ada ternyata makanya juko ke seorang tompes ayo dalam jawang sombong deh mian mangken guna beri sejuta jadi aturak lah guna beri sejuta udah deh damma ambu jawang sombong embian bokon senikan abri sana apa abai niatin embian cari rezeki dari Allah jadi bangkok boleh-boleh Allah